My news Guwahati da Manipuri Pao tabiriba singbo ihan hanba maktada chingangbam Sujitrarani na khurumjari hojing asigi samlapa mariba pao sing lobirase Assam da Citizenship Amendment Act kagi andalon amuk haurakadori Anoba Regional Party ani handakta semkiba matam adudagi hauna kagi andalon amuk haurakibaga loinana party kharanadi kana mikhalgi issue oigani haiba fawba laukthokpa yaukrabane adubu kagi hawasida miyamgi sentiment sokna akanba khongjang changsilakadoriba asidi Assam gi heartthrob singer Juvin Gargne ka andalon hauragani haina mahakna handak mahaki saifam khudingmakta laukthokre handaki ihau asidi lambi lamjawda mayam thoraktuna kagi mayokta haugadaba ihau natte social media amadi mobile phone gi khuthangda virtually haugadaba ihauni haiki mahagna masangamdabadagi tha kharadi ihau asidagi lapthoki masigi matangda BJP Congress haiba leite jangsingadaba khongjangdi leptana dumak jangsinkhigani hainasu Juvin Gargna lauthoki Assam की कैबिनेट यावरिबा BPF तगी लाकपा मिनिस्टर अहुम चंदन ब्रह्मा प्रमिला रानी ब्रह्मा अमदी रिहन दैमारी मंत्री फमदगी लौथोक्ते हाइबा खक्तमक मंगाइरे करिगुंबा पावर अमता पिबिद्रे हंदक आसाम की अखनबा महिरोई निपी मचा सिंगदा कामरूप स्कूटी यंथोकपा हौखिबगा लोइनना अतै डिस्ट्रिक्ट सिंगदसु लाकलिबा जनवरी की तांग अहुम मरीदगी हौना यंथोकपा हौरगने अमसुंग मदुगिदमक मिनिस्टर सिंगदा थौदांग सिनख्रबने अदुबो बोरोलैंड की मिनिस्टर अहुम असिददी थौदांग सिनबदी लायरदना थौरमदा फावबा यौहन्नबगी फिबम लेत्रि लागलिबा डिसेंबर की तांग कुंतरुक्ता स्टेट असिदा अमित शाह लाकदोरिबा सिगी मतंगदसु मंत्री अहुम असिदा करिगुंबा अमता खंगहलक्ते फिबम असिदा BPF तगी खनखिबा मंत्री अहुम असिना मतौ करमना अमित शाहगा उन्नबा लाकदोरिबनो फिबम असिदा इकाइबा नुंगाइतबा लाकचखिबा पुनमकना तिल्लबा मिनिस्टर प्रमिला रानी ब्रह्मना लागलिबा असेंबली मिखल असिददी BJP गा चटमिनरोय BPF मतोमता मिखल थेंगनगनी हाइरख्रे Manipuri Development Council MDC Semkhre Welfare of Plan Tribes and Backward Classes Department Government of Assam na ngasi thokiba chirolamagi matungina mioi kunipan na saba Manipuri Development Council Assam Semkhre Council asigi chairperson oina Rina Singh Lakhipur Vice Chairman oina Jiten Singh Jorhat loinana member oina Babu Singh Silchar K Kamdev Singh Hailakandi के चंपालाल सिंह लखीपुर वाई सोनामणि सिंह लखीपुर मोइनुल चौधरी लखीपुर विनोद बिहारी सिंह सोनाई कुलमोहन सिंह सोनाई रीना रानी देवी बोरखोला श्यामोल सिंह उधारबोन सत्येंद्र सिंह सिलचर H विवाह सिंह हाइलाकांदी N नंदकुमार सिंह हाइलाकांदी L बीरेंद्र सिंह पथारकांदी मंगलेम सिंह पथारकांदी अरुण कुमार सिंह धोलाई कालीबाबू सिंह राताबारी वाई श्यामोल सिंह दिमा हसाओ सुरजीत सिंह कामरूप मेट्रो लाइटोंजम अखम सिंह होजाई इराबोत सिंह होजाई शांति कुमार सिंह गुवाहाटी हरितोंबी सिंह गुवाहाटी जॉय कुमार सिंह बोखाजान लोइनना लेंगा की माइकईदगी ओइना जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ असम WPT and BC अमसोंग डायरेक्टर WPT and BC असमसु याउरी आसामदा मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल की डिमांड तौरदुना ngasi मणिपुरी लिसिंग मरी हेनबना सिलचर की लंबी लमजाव सिंगदा थोरखरे डिमांड सिंग असिबु इबा प्ले कार्ड पोस्टर सिंग अमदी खोलाउना लंबी सिंग इथगहवनखी ऑल असम मणिपुरी यूथ एसोसिएशन सिन लांगदुना आसामदा मणिपुरी सिंगोइबा ऑटोनोमस काउंसिल अमा पीगदबनी हाइबगी डिमांड तौरदुना ngasi सिलचरदा चटखिबा मेगा रैली असि इतखोला मणिपुरी परादगी होरगा रेडियो स्टेशन मनाक्तगी अमुक पुलिस पेरेड ग्राउंडगी लंबीरोमदा लाक्तुना देवदूत की लंबीरोमदा लाक्लगा DC ऑफिस ममांग फावबा चटखी मसिंग यामलबा मैथै अमदी मैथै पांगल इचिलिनाव खयाना अखोइगी डिमांड पीदबा यारोय मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल पीगदबनी हाइबना चिंगबा खोलाव क्या लाउखी DC की खुथांगदा असम की CM द मेमोरेंडम अमसु पिशिनखी ngasi मेगा रैली असिदा साहित्य परिषद MNC आमसु MMDO AMMASU मैरापाइबी लुपसिंग आमसा नॉर्थ ईस्ट पांगल एसोसिएशन लोइना खुंगंग खयादगी क्लब सिंग यावना मियोई लिसिंग मरी मुकना सरुक याखी
Ngasigi rally asiga mari lenana Amiagi Chief Advisor Khetrimayum Kundalna phongdorakhibada karigumba makoina taliba wakadasi December tha asigi Assembly Winter Session asida puthoktuna khanabidaba thoklabadi masidagisu hena akanba khongjang changsilakpa yai asida sunatana train amadi National Highway sing phawba thingjinuna non cooperation movement na chingba khongjang kyasu chatharakani hairakre Ahongbam Bemthoi Chanuna Laikidabagi Awaba Fongdokpa Ngasisu Loiba Naitri Ngarang Maharaj Gambir Singh Memorial Committee Chandrapur Amasung Merapai Velup Chandrapur na Punna Ahongbam Bemthoi Chanuna Manungmatam Chadana Laikidaba Sida Awaba Fongdokre Chandrapur Mahadev Laisangi Community Hall da Kaisam Bidapati Singna Mayai Tangbal Lodana Pangtokiba Awaba Fongdokpagi Mifamda Kaisam Ongbi Muktarani Naurem Mani Chandra Siza Guru Mayum Lakikanta Sarma Nongtombam Mohan Nahakpam Sonamani Chandam Premjit na Chingbana Bemthoigi Maramda Wangangki Amadi Minute Ani Tumina Leptuna Laikidrabi Maki Thawai Mirena Mapugi Kuyada Ingna Chikna Lainanaba Thongnizaki Manipur Laingakna English Singani Taranipan gi drug case asi Higher Court amada thigat hanba chumgani haina Women Association for Socio-Economic Development Palace Gate Kicherol amana phongdorakli English Singani Taranipan gi June Kun Nap ki Additional SP TH Brindana Luchinduna Imphal West District Police amasung Nap ki apunba team na Lupa Crore Kutarit Romgi drug matamaduda ADC Chandel gi Chairman Oramba Lukhosai Jogi Langol Daleba Quarter dagi Pakiba do Handakta Court na Lukhosai Jo Loinana Myoi Taret Maralaite Haina Thadokraga Lukhosai gi driver Tungkamu Jo Amade Thangminlen Jo Anibu Maralaire Haiduna Baligi Haming Uhenkiba Sida Miamda Achobo Wahang Ama Lakli Maramaduna Case Simakata na Higher Court Amada Thigat Hanba Chumgani Hairakli Nakalamaromda Lukhosai Jobo Court na Maralaite Haina Thadokraba Matung Ngasi Mahakpu Okpagi Thorom Ama Moreda Pangthokre Kuki Women Union amasung Human Rights More Yauna Tongan Ba Kuki Organization Kiana Sinduna Miyamgi Khongchad Amaga Loinana Mahakpu Oki Long live Lukhosai Jo Court na Court ki mathau tawgudabani Miyamgi mathau tawbiyo Lukhosai Thadokpada Miyamna protest tawba yaningde haiba kholauna chingba kyasu lauki Ngasi Manipur State Film Development Society Imphal da Department of Tourism Government of Manipur na sinduna pangthokiba thorom amada Swadesh Darshan Scheme ge makhada Manipur gi Spiritual Circuit ngasi CMN Birena hangdokre Hariba Spiritual Circuit asida component manga yauri component singa dudi Sri Govindaji Temple Sri Bijay Govindaji Temple Sri Gopinath Temple Sri Bangsi Bodon Temple amasung Sri Kaina Temple ne Thoramasida Union Minister of State for Tourism and Culture Prahlad Singh Patel su sarukyaki Ngasi Nasa Mukta Bharat Campaign Program gi makhada ACME Higher Secondary School Yaripok Thobal District po Drug Free Institute oina lauthokre Prevention of Substance and Alcohol Abuse ki matangda Institute asida pangthokiba awareness campaign da wafamasi lauthokhiba ga loinana school asigi campus da drug amasong masiga mari leinaba potlam sing sizinaba miyoi sing changhandabagi school authority gi wakhalon asi yabdamak thagat ngai ni haikhiba ga loinana drug ki issue asidi loiba khamba nairoidaba process amani haibna chingba wakhalon kaya Mandir Laishram Yumnam Laxman Yumnam Birena Chingba Wangang Loisingna Pongdoki Aikoi Nisa Thadoklasi Haiba Kholawsi ga loinana Thoram Loishin ki haina Lubasigi member secretary A Kameshwar Singh na Thadorukpa Chirol Amana Pongdorakli Ngasidagi Delhi amasung Silongi marakta ahanboina direct flight pai kibaga loidana Meghalaya gi Transport Minister Sniao Walang Dharsu Delhi dagi pairakpa ahanba direct flight asida Umroi airport ta kumthakre Delhi to Shillong amasung Shillong to Delhi direct flight asi Meghalaya lengak amasung Flybig ki partnership ta operate tawbane Meghalaya miyamna national capital ga direct flight paibagi matam sangna mangjarakpa manglan adu ngasidi mangphaunakre Chayolamada anirak paigani adubu demand hengalaklabadi nungtigi paigani hairi panbayai direct flight asi kudakta haunanabagi damag Flybig na seat humbudra manga laiba Bombardier Q Chamri charter operate tawkre
अवांग नोंपोकी स्टेट सिंगी मनुंगदा हौजिक फावबदा कोविड की अनोबा पॉजिटिव ओइबगी रिपोर्ट लाकपा स्टेट सिंगी मनुंगदा आसामदा चामा सुपना अमा त्रिपुरादा निपान मणिपुरदा कुंथ्रा निपान नागालैंडदा तरातरुक मेघालयदा मंगा अमदी मिजोरमदा अनीने अमदी ngasi आसामदा मियोई अहुम कोविड नंबर मोइदुना लेखिदबगा लोइनना अपुनबा लेखिदबगी मसिंग लिसिंग अमा सुपना कुन यौख्रे अमदी त्रिपुरादा ngasi अनि लेखिदबगा लोइनना अपुनबा लेखिदबगी मसिंग चहुमगा हुम्बुत्रा तरेट यौख्रे अदुगा लेमहौरिबा स्टेट सिंग हाइबदी मणिपुर नागालैंड मेघालय अमदी मिजोरमना चिंगबददी लेखिदबगी पाव अमता लाक्ट्री अमदी इंडियादा ngasi योइना हौजिक फावबदा अनोबा पॉजिटिव केस लिसिंग निपानगा चाट्रेट हेना फंख्रे इंडियादा कन्फर्म ओरिबा केस मसिंगना क्रोर अमगा लाख हुम्फुमंगा यौख्रे एक्टिव ओरिबा केस मसिंगना लाख 2.8 निपानी अमदी अपुनबा लेखिदबगी मसिंगना लाख अमगा लिसिंग निफुमंगा चमापनगा मरफुतरा मंगा हेनख्रे ngasi योइना हौजिक फावबदा मियोई चामगा यांखै इंडियादा कोविड नंबर मोइदुना लेखिद्रे अरोइबदा अतोपा पाउसिंगदा कोरोना वायरस की अनौब यामनमक साथीबा इन्फेक्शियस स्ट्रेन यूके दा हंदक थोरखिबदगी लेबागसिदगी इंडिया दा लाकदबा फ्लाइट नमक ngasi इंडियाना खरनगी ओइना सस्पेंड तौख्रे हयेंग नुमिदांग पुंग 13 मिनिट 15 डिसेंबर की तांग 13 फावबा सस्पेंशन असि लेगनी हाइरी अदुगा डिसेंबर की तांग 19 की नुमिदांग पुंग 13 मिनिट 58 की ममांगदा इंडिया दा थोंगलगदबा यूके की फ्लाइट सिंग दा तोंगलकपा पैसेंजर सिंग तंगाइफदना RT-PCR टेस्ट तौगदबनी हाइरी अनौबा स्ट्रेन असि यामनमक संदोकली हाइना कीबदगी फ्रांस जर्मनी बेल्जियम इटली डेनमार्क बुल्गारिया आयरिश रिपब्लिक याउना यूरोप की लेबाक खयानसु यूकेगा ngमखै लाना चथोकसिन तौबदा अथिंगबा थमख्रे टर्की कनाडा हांगकांग इजराइल ईरान क्रोएशिया अर्जेंटीना चिली मोरक्को अमसुंग कुवेत नसु अथिंगबा से थमख्रे असुमना यूरोप दा कोरोना वायरस की अनौबा अकीब सकलोन अमा थोरक्तुना मियाम मी पाइनरीबा अमसुंग नाबा हौरक्लिबा सिदा मिदेंग थमलगा अमदी मदुगी लाइचत यौरक्पा ngamdanabagidamag महाराष्ट्र दसु नुमिदांग कर्फ्यू थमजिनख्रे हयेंगदगी नुमिदांग पुंग 13 दगी अयुकी पुंग 3 फावबा नुमित खुदिंगी कर्फ्यू असि जनवरी की तांग 5 फावबा चटनगनी फिबम असिदा कोरोना की अनौबा स्ट्रेन असिना मरम ओइरगा ब्रिटेन गुमना महाराष्ट्र दसु क्रिसमस अमदी न्यू ईयर न चिंगबगी हराव नुंगाइबा कया उवा फंगलोइदौरी अमदी इंडिया की नुंगाइबा पाव मोइना इंडिया दा जनवरी दगी हौना कोविड वैक्सीन कापा हौरगनी हाइना ngasi लेबागसिगी यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ना लाउथोख्रे मसिगिदमक सेम साबपनमक लोइरे हाइनसु मिनिस्टर असिना पनखी ममांगदा लाउथोखिबगुम कोविड वॉरियर अमदी अहल ओरबसिंगदा हाना वैक्सीन असि कापकनिसु हाइरी ngasi goinadi Arambai News Guwahati da Manipuri Pao sandok chaba matang sa loisinjabaga loinana tabiriba singbo amkasu hanna khurumjari